Hello friends song. Phaidi singta bok ANM te GNM ni merit list na kari phaimani full details khai Kokborok bai silayano. ANM GNM Council ni bagui bu jagao mathangnai bukro mathangnai time te sheet drop busuk no. Ongkai phaidi sukangsung browser ro thangai search khailebano dme.tripura.government.in aro click khalini. Aro thangka ongke iko side jotoni sakao nuguiman khana Educational Notification Merit List of GNM ANM 2021 aro click khawi nailebano iko jotoni sakao sijak tongo kahamke Government of Tripura Directorate of Medical Education aro nisai notification rimani iko aro date jak tongo 16 December 2021 mi awon no or notification na kharmani friend song ani o channel no chajagi tongke please ke one like ongkai aro sakang sujak tongo preliminary merit list along with sheet matrix of ANM and GNM training courses for the academic season 2021 to 2022 has been uploaded in the DME website www.dme.tripura.government.in yani o website wa upload khajak tongo ANM GNM training course khaibani academic season 2021 to 2022 ni merit list and also display in the notice board of the Director of Medical Education Bidur Kota Somoni Agotala yani o address o thangoi notice board o bo naibi man ongkai loge song ang joto porina thanglia je important kok tomani abono sasiwano joto pori thangka angke video logoi thangano eko aro chawo GNM male female te ANM female candidate joto o council lo attend tongna bagoi te aro no first te final ungnai aboni bagoi o address o mathang ano Opo ANM GNM Council ni bagui date and time reserve GNM female all candidate mane merit list jar jar nubu mungtong aboni December 2021 o date o thangui mas hoguine 11 am sei 3 pm bisingo GNM male all candidate bo o date o same time jorawono mas hoguine ANM all candidate khai December 22 phungni 11ta bisingono mas hoguine same jagawono Sid roke busuk tong nalini phaidi logesong GNM female rokni UR roke 26 jona ST roke 16 jona te SC ke 8 jon GNM male rokni ke UR 26 ST 15 te SC 9 abo haike total 100 jona najagnai taboke ANM course roni bagui aro ke chaite institute tongo kaise institute alada seat rijak যেমন উদয়পুরকে 40 জনা শান্তি বাজারকে 30 আগরতলাকে 60 কৈলাসহরকে 25 জনা আবহাইকে টোটাল 155 জন নাজাগনাই এনএমও তাবকে কাউন্সিলৰ ভেৰিফিকেশননি বাগৈ আৰু ৰুজক ডকুমেন্টস ৰগনব অৰিজিনাল লগেও তলাঙৈ মাথাংনাই এনএম তে জিএনএম কাইনো নইনো কাউন্সিলিং ও যে ক্যান্ডিডেট সিলেকশন মান কাউংখাই Aro reject address o thangoi nomination letter rok joma marinai aboni bagoi o address no kaham khai muitona rogoi tondu tabokoi o nomination letter no joma rinani date ungkhai GNM khainai male te female joto 23rd December 2021 o date o thangoi marinai te ANM songkhe 24th December 2021 o date o joma marinai o address o five different song tabukai merit list nalisiwano tolawo tongo iko sijak tongo GNM female candidate for the academic season 2021 GNM khaini buri rokni mung tei tolawo scroll khai thangka angke ANM te GNM male rokni bo nugui mannai iko tolawo ANM female candidate season 2021 ANM khlaini rokni mung sabo ni tong nabi mankha tolao tei boskro khaithangka ongkai iko GNM jala rokni merit list sabo rok tiki baikha nogui mankha friend song o merit list tolani description box o rijak aro click khaibo direct nabi mano friend song abai katal video naina bagui subscribe khai te bell icon bo press khai ready te kaise request
o video no norokni logi sinijak ANM tei GNM khlainai rokno bo share khai redi belai kheno hambai.